Musulmonchilikda bunday qilmang, oyog'im chiqqan, o'zim ishlamayman. 500 rубль bo'ladi. 400 beray. Jo'q, bo'lmay qoladi. Так, qayra келип баратабыз Внуковага. Мына көрдүңөр, бул жакта жигиттер Внукованын мондай жерине оңой менен турба кылган. Мындай эле келген болчу пайдаланып элечи. 11-чи местаны көргөзүп атат мына City Mobile. Яндекс болсо вообще очередке койбой атат да, таптакырчы. Ошон үчүн келдим бул жака. Пустой өзүмдүн холостой ходум менен Внуковага. Азыр ичине кирип туруп, өзүм сбарты алып көрөм, аракет кылып. Болот бекен, болбойт бекен көрөбүз. Бул жака киргенде 15 мүнөт гана бекер убакыт бар, бесплатный. Вот. Ошол убакытта клиент алып чыгып кеткенге мүмкүнбү же мүмкүн эмеспи, ошону чогуу көрөсүңөр азыр. Достор, так, на шлагбаумдан кирип баратам. Потому что алма-буш озма түш деп кечке бул очередти карап тура бергенде бес толку окшойт. Анткени канча убакыт күтөсүң деп жазбайт экен бул City Mobiledечи. Яндексте болсо вообще очередке койбой койду. Ошон үчүн өзүм кирейин деп чечтим да. Если Магомед не идет к горе, то гора идет к Магомеду деген сөз бар беле, вот ошондой сыяктуу күбө болсо өзүм деле билбейм эмне болот. Чыгабы же чыкпайбы. Көрөбүз азыр. Так. Саат 16-дан 29 мүнөт өттү. Ошондо 44-кө чейин убакыт бар да. 16:44-кө чейин. Так, жакыныраак айдап барайын. Масканы тагынабыз. Ичине культурно өзүн алып жүрүш керек. Ишениш керек да бул неме бияка отурган немелерчи. Клиенттер ишениш керек, то что мен мындай порядочный таксист бул жеткизип коет деген. Азыр аракет кылып көрөлү, аракетти ишке ашабы, ишке ашпайбы. Азыр мен деле билбейм азырынча, бирок колдон келишинче аракет кылганга аракет кылам керек. Свободен, да, свободен. Вот это кольцевой Омский. За сколько поедешь? Не, сколько будет, вы скажите? Не, сюда вот 2 километра. одна 2 еду. километра. 3 километра. Омская, а вот где кольцевой? Омская 14. 400 да? Musulmonchilikda bunday qilmang, oyog'im chiqqan, o'zim ishlamayman. 500 rубль болот. 400 beray. Jo'q, болбой калат. Мен Москвага алып кеткен выгодно, нормально болот. 400 нормально, кожон. Мен кайра бул жакка келип алып кетишим керек да, мен Москвага кетишим керек. Рахмат, Шмомба. Ну, я нашла телефон, который крупными буквами. Ага. То ли... Боялась моему сыну, 39 старшему. Тут остановитесь, пожалуйста. Вот здесь, да? Ага. Да. Я посмотрю, свет включить. Ага. Вот. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо. Удачи. До свидания. Всего хорошего. Всего доброго. Вам тоже взаимно. Спасибо. Иштезе болот. Кайра обратно барабыз дагы азыр Внуковагачы. Көргөзөйүн канча көргөзөт экен. То есть набирать этейин канча көргөзөт экен. Обратно барам азыр. Аэропортко. Так, кайра кирип баратабыз Внуковага. Мына көрдүңөр, бул жакта жигиттер Внукованын мондай жерине оңой менен турба кылган. Мына бул жакта гаилер келип рейд кылып тизгиндеп атат немелерди, таксистерди. Айда.
Ё-моё. Не вакытты неме тотазың, коротуп атасың эми бул жерде туруп. Ушинтип жаман жинге тиешет да булар. Тетик жакка барайынчы, ал жакта кишилер көп экен. Ошол жактан балким чыгып калаттыр. Оу, жигиттер. Валейкум, валейкум. Шүгүр, кандай өзүң? Вот, жакта мен машинам турат, от алып. Так, азыр көрөлүчү. Кандай болот экен, биякта элдер турат. Биякта мен машинам турат, от алып. На аэропорт. Такси свободен, такси, такси. Такси нужен? Наверное, сколько забыли. Какой адрес? А? Ну, естественно, что, я что ли? Ты же... А может два? Не, зачем? Один я. Я не знаю. Причем тут я? Она тебя ждет. Ну ладно, мне привез. Вот, ну, молодец. Удальцова 77. Внимание на карту. Ага. Давай. А, все. Ошибись. Что ты, Соня, хочешь становиться? Если хочется, мы 29 если Ага. Спасибо. Спасибо, до свидания. Всего хорошего. Хорошего вечера. Спасибо, до свидания. Комиссиядан кур калды да. Ошондой. Эгерде бул видео жакса, лайк басып, комментарий калтырып койгула силер да. Ушинтесиңерди силердин кандай ыкма менен заказ аласыңар аэропортко келгенде. Өзүңөрдүн секретиңер болсо бөлүшө кеткиле биз менен. Общий бул жактагы бардык көрөрмандар көрсүн, бардык теспештер биле алсын. Рахматыбызды айтабыз. Бизден болбосо Кудайдан кайтат дегендей.